Hercules! Tinapalabas, iti may sa Arabii, nakapungtot ni Reynalin, gaputa saan ang nagbaligi ni Paulo anang patay kini Hercules. Ad-adan ti pungtot na, gaputa saanen ang nagsublipay ni Paulo. Gapu iti dayta, pinaggunaynan dagiti pasurot na nga uleg amang tukaw kini Hercules, ngam kaskasdi asaan da ang nagbaligi, gapu takabuteng dati espada ni Hercules. Kabayatan na, pinalagipan manan ni Nympha nga aganad daytoy, gapu tanabilag unay ti kabusor na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Tinapintas adayag, dito'y drama tayo, Hercules! Akan-anad ka akanayon, Hercules. Nabilag itan ni Reyna mang mangkik. Kat amangan no agbaligi amang pataykan ka. Saan to ang mapasamak dayta, Nympha? Uray matayak. Basta umuna ang matay ni Reyna mang mangkik. Sakbay ang matayak. Ikagumaak pa'y apatayan ni Reyna mang mangkik. Saan arumbang nga iso ti agari? Gusto, takunam, Hercules. Saan arumbang nga iso ti agturay iti lubong? Tano kasta ti mapasamak? Patayan na amin at at tao. Kan patayan na kami amin anasasaya at ija inkantasya. Saan to ang mapasamak dayta, Nympha? Gaputaring bawan ti kinaimbag, ti kinadakas. Isu ang mapaksyat tumatlaang ni Reyna mang mangkik. Hay, aging gaita. Mabutbutengak pailang, kabsat Petra. Agas may dayjay. Binilin ni Reynalin jay uleg amang tukaw kanyak. Kati di tukawan na kuman, ay iti maraya kun iti napaggas. Tinapintas adayag, mabilin na ti ulag. Wan, day tati pakas daawa kunay. Adan samot anting-anting ni Reynalin. Dakas nga anting-anting. Ay, anyamatan. Sayang, nagpintas pa'y adayag. Ay, dakas day dya babae. Adan samot dimdimonyo na. Talaga nga da, agasam day da. Binilin na ti ulag amang tukaw kan ka. Imbag ata nakataray ka talaga. Tano saan, tinukawan na kan ti ulag. Isuadyak pa'y laeng agawid ije balay kaw. Aging nga adda pa'y laeng ni Reynalin ni Jay. Mabutengak atalaga. Ewan kapsat, oray siyak. Mabutengak mat. Isu ang makipagnaad tapay laeng dito'y balay da Hercules. Wan, Nana Sofia. Ay na, kunak no mataya kun iti day di agundaway. Ngam, mas daawak launay. Talinabsandak dagiti adu nga ulag. Nakaskas daaw dayta na pasamak. Kaskin nila kay Martin. Nasarita kun ka tinapasamak kun kwa na. Naimbag tanakataray adagaws. Tano saan amang ano tinukawanan tay ulag. Nana Sofia, amangan mo't no dakas day dya Reynalin. Amangan no nagtawad iti dakas ngayong kanto. Kasta ti atap kaw. Ay una yan. Apay ka day nga adamanan kasta. Adaman idin. Kat pinaksyat ni Hercules. Naimbag tanaturod ni Hercules. Wen nga rod, Nana. Katita, kasla mabuti nga kun arumwar. Daytang araw tinadlaw kaw. Isuada kayo, Nana. Agan-anad kayo, Amangan no dangran na kayo ti dakas nga inkanto. Uwan balasang kaw. Mala, inakaw. Tamapanak man ije balay da Hercules. At daladamag kadakwada. Sige, Nana.
sumurutak kada kayo. Kuyugan kayon. Irikap ko laang to'y ridaw. Ewan, balasan ka. Apag isong araw nakita ka dito'y paraangan niyaw. Takuyugan nakamapan ijay balay da Herculas. Saan ko basta mapatay ni Herculas? Gaputa na bilag tipan nakabalin nga dakan ko na. Tipan nakabalin ni Encantada diwan kat napan kan ko na. Hangam saan na mabalin? Ipamuspusak tipan nakatay na. Maaramid ko ti amin akayat ko. Iso nga imposible. Ajak mapatay ni Herculas! Saan nagpatingga ti kabusor ni Herculas? Aging gadi na mapatay ni Herculas. Anya nga ron ti aramiden tayaw. Amang ano iraman na tayo adangran ti kabusor ni Herculas. Ay, lakay Herman. Panagkunam ka day, kat ni Reynalin ti ibagbagam akabusor ni Herculas. Di tayo may baga. Anya nga tati maitulong tayo kan ni Herculas. Basta gananad kayo. Di kaya kararor iti babalayo. Tama nga numaranaan nyo ti dakis nga engkanto. Anya nga ron ti aramidan tayo ita, Herculas. Amangan na niya ti aramidan ni Reynalin kada tayo. Siyak ti puntiryana. Isu asyak ti ipangpangruna na adangran. Nupay kasta. Agsipot kayo. Taamangan no iraman na kayo. Herculas, apay akayat nakaapatayan ti dakas nga engkanto. Tapno isuda ti agari iti lubong. Kat aramiden da ti kinadakas da. Allah, nakabutbutang matan. Kat, kasano nga ron aparmakam? Maparmak ko. Amok dayta. Dayta laeng. Tasaan asumango kanyak iti laban. Adda aramatan na amang patay kanyak. Ha? Wan! Malagip ko dagiti ulag anasabat ko. Dito'y tinagturungan da. Nalabit niya isuda ko matimang patay kan ka. Kastang agpaiso. Ngam mabutang da kanyak. Anya ti kinabutang da kan ka, Herculas. Adda armas ko akabutang da. Kastagayam. Allah, agan-anad ka Herculas. Sikat ti amok makaparmak kadagiti dakas nga engkanto. Iso apang nga asim ta agan-anad ka. Tapno maparmak mo ida. Kat awan ton tiriribok mapasamak dito'y lugar tayo. Sika, apay ngay may ka dito'y balay mi. Si kamot ngamin, Paulo. Di na kun sarsarong karan. Apay, di na ka din kailiw, ha? Ha? Inagkamti pingping ko? Wan, gaputa kailiw kan makita, Paulo. Reynalin, di kan kayat gaputa dakas ka.
Ha? Dakasak? Saan nakadakas, Paulo? Ha? Pangaasim ko, ma. Di ka umikay kanyak. Pangaasim, Paulo. Amom, Renalyn. Dakas sa katao. Naglaka nga ibagak apatayag ti karibal ko. Ngamjak gayam kabaalan. Sige, lipata mong timbagakan ka. Kaya't ko laang matapanagnakan. No talaga mo't laang nga ay ayatan nak. Anya? Ngam, lipata mong day tabanag. Ti importante kanyak. Saan ka nga umikay? Ngamin, masaksakta na kunay. Sige. Saanin, Renalyn? Saan ka naliklikan, pay? Ay na, Nympha. Di ka ngamin umad-adayo. Naimbag ta di ka natama ni Tikimat ni Reyna Mangmangkik. Wan nga rod, Apong Herman. Talagaan na panagnakakon. At dito'y ni Reyna Mangmangkik. Kat sigurado nga iso ni Renalyn. Pinapintas adayag. Iso ni Reyna Mangmangkik. Wan, Apong. Tinapintas adayag. Nagpamarangan na pintas. Ngembroha mat gayam. Iso matla gayam anasaw ni Bakat Sofia. At dua aro patyagin inagaw. Iti panagkita na. Iti kasangsango na ni Renalyn. Wan, Apong. Iso ni Reyna Mangmangkik. Ay. Delikado nga ron, Hercules. Ngam di na basta mapatay ni Hercules, Apong. Gaputan na bilog matlang tinaikawas ka ni Hercules, apan nakabalin. Insardan mo ka din tinagaran ka ni Renalyn, Paulo? Wenjo, jak kayatan. No kasta. Siyak man nga rin timangaram kan ko na. Barang sungbatan na. Ha? Sarong karak inton rabi eh. Sige, makamu ka, Jo. Ngamsyak, jakon kayat. Ano sayad no kasta? Iti kasta. Awan karibal ko. Reyna Mangmangkik! Agpakita ka kanyak! Lipas ang tanda ito'y alaban! Oh, awan ti sumong bata. Nagturad kan, Hercules! Agpakita ka! Kat aglaban ta! Nakarit kagayam, Hercules! Gaputa amok akayat na kapatayan. Iso sige! Ipakita makabaalam nga aramidin na ita! Adoy Tikimat! Das ka nga aglipta ka. Nanisyang Tikimat ko! Dahito'y mat... Oh, natamaak. Ayan man. Kalaat ang nagpukaw. Nabilag at talaga tinaikawas ka ni Hercules apan nakabalin. Day chay laang apinarnoy na akimat kat nagkapsuta kon nga oray sa anak anatamaan. Ngamnaskan asiribak. Sa anak kon ngagpapakita kan kwa na. Nasaysaya at no ipagarop na nataya kon. Gapo iti pinarnoy na akimaan. Awanan ni Reyna Mangmangkik, Hercules. Natay samutan. Saan ta ama sigurado, Nympha? Pumanaw tan ditoy. Ang mga nada plano na atakas. Kaya't kukuman alagpasan tilaban may, Nympha. Saan, Hercules? Laglagi pam. Asan amala dayta itiin na puraan. Di kag darasudos. Nympha, Basta sa ganam ti panagatakin ni Reyna Mangmangkik. Na sigurado, sa bali ti plano na. wan, Nympha. Umaikan, Hercules. Pumanaw tan dito'y nagrangatan nyo. Intan!
Sabay ko ma, tasan ko apakabasulan ti sa sarungkar ko kan ka, Reynalyn. Apay ko mapakabasulam. Maawatan ka. Gagangay iti baro, ti sumarungkar iti balasa nga kas kanyak. Nang runan mo, napintas, akas kanyak. Nagpintas ka, dayag. Kat sabay ko ma, tamay kariak as sumarungkar kan ka. Wen, nawaya ka. Umay kalat ta iti anya nga oras akayat mo. Agyamanak kan ka, Reynalyn. Apay, agayat ka kadi kanyak? Ayayatan ka, Reynalyn. Ngam, jak mamati. Aging gaadi mo ipanagnak dayta. Anyang iteramidat, tapno mamati ka ngay ayatan ka. Talaga saan ka mamati. Aging ga maipanagnak mo. Kat dumngag ka. Taibagakkan ka ti aramidam. Ano na aramid ko ti papa aramid mo? Sungbatan nak ka din? Wan, sungbatan ka. Kat asawaan nak ton. O sige, ibagam mo niya lita. Si dadaan na ka mga ramid. Tapno maasawa ka, Reynalyn. Oh, Jo, sa dino ti papanam? Ken, apay na itabunang mo? Nakasilsila pa. Kas asa mo. Wen, kas asa da ito'y apunang. Ada pangusarak iti da ito'y. Ingka ka di aganop? Wen, ada ano pa? Kat no agbaligyak. Magunod kong tikayat ko. Maasawa ko ni Reynalyn. Uy no, makapamauyong ti kinapintas na. Magagaran ako ng mga sawakan ko, ana. Jo, ang mga nudakas ti aramidem. Agpanunot ka na imbag. Kas kanyak, nakaamirisak. Dakas ni Reynalyn. Kaya't naapatayak ni Hercules. Di ka makibiyang. Tamangan no si kati pangaramatak iti bunag, nay. Ha? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Di ka man pasalsali. Hercules! Rumwar ka di tabalay mo! Tagpinadas ta! Apay, Joe. Anya ti parikot. Dahito iti parakad ka! Apay yan, Joe. Tagbatan nakmatan. Patayin ka! Oops! Nalaing kang aglisya. Dahito'y... Oops! Mabiit lang, Joe. Anya tiga po na kaya't nakapatayan. Pagsaritaan ta kuma. Saanan anas ka? Matay ka! Oops! Joe, pangasim, igbatam tabunong mo. Bumagbagang tibunong na. Joe, igbatam day tabunong mo. Di ka paaramat iti dakas. Igbatam tabunong mo. Matay ka itan, Hercules! Joe, igbatam tabunong mo. Mesag makalaang. Ngarap! Nagparanti espada. Joe! Pangasim! Ibatam tabunong mo! Jak kayat nga aglaban ta. Saan asi ka tigabusor ko? Isu ajak kayat ang mairaman ka! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy titampok ita nga istorya ana pauluan. Tinapintas, adayag, dito'y drama tayo, Hercules! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon Hercules. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg